Laitane BCCO Northeast ni Haste roni bisingo samang botang yago naharka hakotani montri bokrong Narendra Modi aboni bagino kaham keno samang anggo jangka Tripurani lagawa Northeast ni joto Haste rogobo panchayeti Haste wo soba khwlaimani ulo rajakhor aguli ni guest house Kokthum panda wo phai manjagai tang salo abhaikeno samani nukjaka kendriya panchayeti prati montri Kapil Moreshwar Patila kendriya samang botang ni bisingo Haste hafoni joto shebaino Haste rogo samang anggo jangka kendriya prati montri bo khwlaikha Rega PM Awas Yojana PM Gram Sadak Yojana NRLM ni kabangma samang botang Haste ni lukorona rwjak tongka hani khwlaikha tei Salo Group ni ojama songna lakh sanamna ni bagai Tripura Haste ni 80,000 ni sebo kabang bori rogno lakh angmani bo nukjaka aboni logo bote bo khwlaikha Rega tei PM Awas Yojana samang botango Haste bo kaham samang no angmani rog nukjak tongka aboni logo wo kendriya samang botango nungjaknai tei jeng pherang public toilet ni sebrok bo rwjakha Haste ni Janata Party hafangni bakhakte tei chere rone bagai snamjakmani children meeting 100% UPI ni bakhakte payment rwjaknani no teiwi bo kaham hanai khwlaikha kendriya panchayeti prati montri Kapil Moreshwar Patila और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का स्टेट लेवल का रिव्यू मीटिंग मैंने यहाँ पे किया। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से नॉर्थ ईस्ट के सभी 7 स्टेट को विकास के माध्यम से मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से गए 10 साल में जो प्रयास हो रहे हैं वो प्रयासों के कारण नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट विकास के माध्यम से परिपूर्णता की तरफ बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब भी नॉर्थ ईस्ट में विकास के माध्यम से जो बदलाव आ रहा है इसको आप लोग भी देख रहे हो। अलग अलग क्षेत्र में बहुत अच्छा काम त्रिपुरा में केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से और उसको सपोर्टिव Kokthum panda khwlawi kaisa press note kendriya prati montri Kapil Moreshwar Patila khwlaikha 2020-2021 bisi simi 2023 tei 2024 bisi jora Aspirational District by khwlawi na dhalai hangkor na 71,077.4702 lakh rang rwjak hanai. Bureau report Kokthum.